implementing note. Say, young fan koye Komenda sugar factory. Na entumi ma ye sugar yesesa cedi bebre de $1 e de kokraba no esuntwa e ya de papa. Say media wo ho na media wo ho say ye be inform, ye be ka nokre, ye be educate na ye entertain nipa. Enu nti ekoba say ye be bie Komenda sugar factory ano no. Na se ye nya media fo a omo be kwa kodi referee media fo a enkogi sika no omo be kwa koka asem no said ye den said ye tie ana NDC fo say omo de omo ehu akwa bi a wo ya ade no wan frɛ na o se program bi de fa be wo so odo be ba betena we be didi watem enti sa de a omo mfa no mra na omo nhwe na funu mu ene ye share Captain Smart afunu mu Captain Smart baya no aba be ka kire ye Ghana fo say waya Komenda sugar factory na ye no kre na ekoso na esi kire no kra na nsa na mu a o say enche ye bia no aba video say video ni na me say sa phone we dia me pe phone we pa na me video ya but I know say video no says out there e can play say esi kire na ba e ma na ekoso awrahu sama wo mu ne say factory ni ye bie ni nne no 30th no on the 2nd nothing is working. As a matter of fact, that same day of operation they made what an announcement say they are shutting down for maintenance. The kapuchu do a sebi na ki ebe tumi dia ko dambai so ka kope elibo e dia ko ye ye on mu ye hohoi oti region upper east upper west one north west savannah ye ni be ko siesi o $36 million na ya chen sreni abasa edi udie MDC for chen sreni abasa anwe atiti biama sebi Komenda hene Komenda ma hene eni atamri sinua no say mommeka say ya ye sugar factory amamu na ya mpa enuanum sugar factory na anya adwuma eno nkoda ye wo wa na Captain Smart isan ba ye Auditor General report and you discuss say when you are no or China or the court one way could process it when you on time cry. Bema me tell you wait, me ya me call her direct. But me person who follow Captain Smart open as him. Tell me one case Captain Smart to me the akwa sebi. Any police station po to me akwa eden akwa report. Mumo ba ko mame. No, I'm not Captain Smart, no. Captain Smart, the trainer said those times, no, or back for the was no so. Check. These are the documents. Employer cost to a boss. Yan penny for no. Wow. And now, Auditor General reports because that time, you will be Auditor General report and any NTRC. O si yenye fasting in place ni mumpa ye mo man nyina na saasem no kan ye no o kan ewie ye no wa frefra sofo amoma kwehia wa mfrɛ ma wo ma ye the leader the head of the friends apostles on ntino wo dwa na se kai obi o ye badwemba sebe o sebe so you obi a wo ye smart ya ka bi Kufu Addo opwasem na adwemu do se ekoye wo nko a ana tembia wonu ye bibia o man na yetim no asagana no enya nko na yesofo ana ko basa na asofo na ka na bedwa akoyo madwese okay sanete dia enya nko na wo mpa yesoma o man no enti sanete dia obi e pa ba o kire mo obi ehu se enya nko a odo obi a wo man no se asofo odo obi as a leader enti obi a obeka mu nyina mabom man ba ko enti nke horo ka asofo bi mpo wasem a ka frɛ ye no eye nka bomu anka obeka mabom but isan say abufu nti wo si wakofrɛ sofo bi okofrɛ ne ka ho na tema mo bomba ye ama na bedi ade no nka ho nti wakobɔ sa nipa ni ndi na ka ho nti no si wati me afɛ sa sofo ne de wanko wo so ye sofo wonye sofo hwe obi a onkotra so dem da enye de woyi saa di ni sotrim ama waka nsem afa papa hu saa de bufuo saa onye sofo me se
what is omo JDM kwan we a omo ye ai magic DJ sika no because wo ba ana so kura na ba ana so ana Samuel ana ohin Samuel oko Matusafa ana Matusafa ko ayi ana say ya ana osra Matusafa ngo ana ko fa enwun ma ayi Pope John Paul ana Pope John Paul yi ye odi enwun free Pope John Paul so no ana odi ko ma San Francisco ana odi free San Francisco so say ya na biachi say ya ni e bojine so okoka o mse me nka nasem wo ba hye nkom so obi e holo osufundaka ye wura fi yo se wura fi hu a saa na agbasha akwucha American kom ebe ka na otwe na abetere ho se ebetima ye wonko na ye o sofu a wo Ghana wetima hye nkom se nye confirm ka ho na efiri satan wonim gwase na bae woni sofu so wiase na ba ko se mu wa hye nkom asa to na ntwe ko pachaw uye sofu o hye nkom ese tu na ntwe ere ko pachaw ni so na o minus so eti ho IGP ne ayi ne baby anyi mabufu nya metan se Ghana for ni be say MPP disappointing because of say ayi esenke nu kwa say police go chi no kemani ko dem wa we kasa bia obodam wa dwinya dwuma wa we kasa MPP disappointing no wo yare owu empathy won MPP ayi membership card ko bi so obi what the prophecy abekata ketenani ana ode beye sa ade no de wo se wo gini fi na do hu bia wa gini ewi MPP party no omo mfrɛ wo na nado ana ahye nkoma no nye the whole party no party as a whole no obi mfrɛ no obi mfrɛ wo ye hiaw me kwa me bomba ye se wo be so ada ko wo se me ni ma so ma nyina ye jai ye ni MPP bi straight ye se ye kɔ ye ko saying NDC kemede nyame ase because why a bad drink ke say my MPP me say obo force kan na one front enyanti ase me bia beti ase what koso MPP big time ozu bempa wa won me nya adwen but me wi obi hu de ntem so no wa koso na nado big sana ntwe ben de man no nkopa so bre na ase no o commanding no wa enuti enu ho nim guase na so far obi timi fa picture e ko ti digu to ayota closet mi ko e ko nigu so e flash se ma tena wa bra boso no wa say ni parent make say so wo be ma bra me fie na wo bi a wo si wo nya mi nipa wo timi ehu se kufu do je nya msom ye se osum bosom wa ko tu ko kufri e di sini dem ho e wo ka e wo e fence flash house wo ko kufri ana ko sa ana odigu no e se wo ko osum utimi hu ni na wani so but when timi ehu se fie ho na wo ko no uko di sabe nsem hunu faso ni so na oba na dwin ABT oba ni nim nyansa sen ekokoje wani so uwie ya wo si MPP aban kama ayakufo do ema police fo ni nyaawo fo akotwitu o mati social media esetituo etreti nipa se de edika unu se me se ko be fo man Ghana se ne de wu se akufo do man ho kwan a amanfo blemu nanado eblemu MPP no se nanado man ho kwan a ko be control Ghana se de ono odi ade of Ghana me na mkatiro ko be control Ghana se de ono odi ade because say no man no ne agada ye na de ni na no na onu se o backup enti o person command enti wo ko twitu wo de wo ya beb